chỉ bay vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Hnehtu ini angai ti kan ngai thla ho le don ani hei hi tukin devotion atana kan lo mang le theu don nia amasa in Johanna hena Isu Krista thupon chu bung ni chang som pakhat hi lungai thale masa ila tharawin ko ran ho hena thu soi hi beng nei chuan rero se ane tu apiang thi ni na chuan engma ati lovang ati eti in lalpan athu mal som ro se amen kumtam takaliam ta tum khat chu mute hi van bo ro ka aleng dela ar hoan rak chu thunga lau thon an nei ani kan thli renga chuti lai chuan in noi lampana arpui no hruai lut mek chu mute chon aron bitum chat maya apui chuan tuk dur chungin angam chia lo na ano te chu athla noya hum tumin alo phusana samaya theito pin mute chu lo alo beilet ve boka na satakin kan awa lungten kan voma hlo chamin mute chu athok bo ta rama arpui le ano an him ramani beilet dolet ani lo chuan mel mate hi ne thei ani mai biklo ring tu nun calcium hian thilpoi mo tam taka oma hering tu nun calcium hian hei hi adikani bible chuan pathian thu thuinom ro u atia sabtong bible chuan submit yourself to god tiani a atong bulama chuanin upota gate ti ani a sabtong bible le atong bulina asoi tak submit ti anga kan le lindon chuan pathian hena in pero u ti nani pathian thu thuin omro u ti hi pathian hena in pero u ti na ang ani jok ma ani chu amai ro chu mi pathian hena in pek chuan a in pek na pathian thu chuan a omlo theilo thungani mi lalpa hena in pe chu athu thuina om thina lalpa lam chang an ni che hian lalpa mel mate po an mel mate an lo ni a lalpa do te chu an do te alo ni tangal ani de bola do dal ru atile ta a asap tang bible chuan resist the devil ti ani a resist ti chu do kal tang tlat soina ni a zo te hi kan lak don chuan ain hamve tlata hannem bet donila aron tang vele tlata amalama le anung lama hannor donila ain hamma tang tlat maya kanti angina omdu lova kanti lo anga omatuma atangko tlat thin chu resist chuani solin min kal atum na le minnor chet atum na hi kal tlat turani a dolet tur ani Genesis kanen chuan sual chu kongkabula abok reng ti na soya sakei baknei angin ase thei zongin a phiruaya chuwang chuan chu sual chuan minron etek chi hian thlem na manginemo engmang point ni ro se minron be chi hian lo dolet tur ani chu sualaka chuan kan him thei nan dolet tur ani tran ve ik tur achan chu ti chuan ani na tlan bo sanang che wati wangin sual ne tur chuan do turani tantlat turani asap tong lama chuan and he will flee from you tiani a mute kan soyang khan kan do tlat chuan min thlo bo san don ti nani chu cardinal newman chuan khovel in ne lo po in an ne ang che in ne chuan ho tu ini ti nani a in ne lo chuan sal ini ti nani mai ati a he hiava dikte lul em ho tu ni nge kan du sal sual kan ma chon danin a khil don ani pola chon rombong ruk chang som palia lali suan hne na in pe a alam tang kan ni chuan kan chan vo tu ro pui takte hian min hril ani sual na in chunga thu ani to don si lo ti in hei hi ni lom ni kan chak khatir u chuti ni chuan sual le ana tho hi dolet tur ani diabola hi dolet tur ani tukina hian ichung kopon lam khovel ka soilova nangma khovel le ichung ko khovela tal
thei to pin Hnehtu ni turin sual le anatho hotu mai ni lovin ataka do tu ni lotum tlatang che sual hi chu kan hotlang puya ma se do ngam do pe kan wang hi kan boina alani me kan hi i eng thol nan itan i chung ko tan Hnehtu ini angai chumi tur chuan dia bolale anatho te lo do zelang che lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chung nung bermin mangai tu tukina hian hei minute ruklek mai Hnehtu ini angai ti mangin fuina thu devotion toite kan pong chuak le ta tharau le ko ran ne na thu lalpa isoi hi beng nei chon rero se iti a Hnehtu apiang thi ni na chuan engma ati lawanga tia wangin he rem mun pumpel na kong chu kan nunani tin sual le anatho ne zel hi ani hei lalpa na poimo ber ring tu ta na ni mewa wangin khongai takin he thu cha hi ngai thatu zung zung tan Hnehtu kan ni the nan mal han som liang che i khongai na lali su mingin kan di le amen nilen dom vek ule lalpan mal som theu cheu ro se